Mwaka wa 2024 wioneka wambiie na ngala mbyu cia kiuteti vala ndongoi ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka nthini wa uneenan'ya wa imwe kwa imwe na nyumba imwe ya mauvoo unawetie kana niwiyumbanitye kukitia usumbi mwakani wa 2027 na ndeyumbanitye kumukwata mbau Mutongoi wa Azimio Raila Odinga. Kavindani kauna ke Raila nutangasie kana ni matona uvangithya maandamano nundu wa wambatu wa ngalama ya mikalile ngaliko ingine ake President uthumuye wa Uhuru Kenyatta ayonan'ya wendi wa kusyoka utetini. Nthini wa kilungu cha Ikumbi ya siasa wachumwa mwandiki witu kuma ilovi Benjamin Mwaka ni watu thiania uteti mweu ngwatanio ni Azimio One Kenya. Ile na miongoni itatu ni mwaka ulone ni iwe na mbyu wa kiuteti kumana na kuminukuliwa kuonan'ya wa the National Dialogue Committee NADCO na livoti yake kwitikilwania nene President William Ruto undumwe na ndongoi ya Raila Odinga. I have seen the recommendations. They are in good stead. All the recommendations they are made, they are practical. We also support the document with the proviso that certain aspects must be approved by the people by way of a referendum. Na mwaka imbia wangilile na miongoni na ina wotu yoyu ni wambiie na makina modeti. Savali wa usumbi mwaka wangilile na miongoni na mwanza ndongoi ya chama cha Wiper Dr. Kalonzo Musyoka niwiyumbanitye kana ndeyumbanitye kuungameti na wa Raila Odinga inge na kana kulani isiukite yuetavani yake kwikweo kana kwekwiho. Giving up my presidential ambition will actually mean I go home. It's as simple as that. I'm going to move all over the country in the year 2024. Kuyanana na Kalonzo ni kana ni uungamete tino wa Raila mavinda atatu. Na muthia iki kungune kivitu cha usumbi na kila China itumbinge itino wake kulea kuungama tawe munini wa Raila. Jamaa ana moyo, jamaa ana ukakamavu, jamaa ni mtu ambaye unaweza kumwamini. Yeye ni mtu mwaminifu, yeye tena ni mtu Mkristo, yeye ni mtu ana tabia ya ukingwana, ana upendo kabisa. Kalonzo kwa mavinda kauta nutangasite kana nutoetie kwino cha President William Ruto nthini wotetu wa mwaka wa 2021. William Ruto himself announced my candidature. Si mimi nitashindana na Kalonzo. Huyu Kalonzo kweli mkiona na Kalonzo na ate imake mbeweta ivinda niyothi ni kwithwa kila mwene nthi oyu nunoetwe nando kulia akamba onthe anyuve twikale inthi twambe ya kumbanya Mutongoi witu Kalonzo wa Musyoka kutwika musumbi wa Kenya. Usumbi uyamba kuosa na andu anini andu avuthu. Usumbi wa andu mambai mengwatano na memwamba na yu ona mbewo tetio kukimya mai nesa vaku ni vatona kusyokwa o mituki uneenan'ya yulwa maandamano imbya mole ikumanwa na kuende ya kuikimya kwa ngalama yulwa mekalile nusyokethisye kiwanzani. Ndongoi ya Raila Odinga heweto na kutwika uneenan'ya wa NADCO ni unawetie maendekethyo make ikulyo hinene yulwa ngalama ya mekalile kumanwa na koti mbinge ya isa usungiwa nongina President William Ruto mwaka wa 2024 athesye kana vetange koti imwe no kana mwene nthi avevuke. Tunasema mwaka mpya hii sheria ya kodi mpaka itolewe, ile finance bill mpaka itolewe. Asipotoa hiyo finance bill tutarudi kwenye uwanja. Raila Odinga na ula mwakani muvitu unayana atangaza kana taulei ni maana tati undu matona kusukuma serikali hithesye ngalama mikalile na uithi wa wiawo ingi kulilikanya serikali thukise kio cha mwene nthi. Ile bahasha yetu, at least what we have tumeweka kwa mfuko. Ile hatukukubaliana ndokaweka wazi. Sisi wana Azimio la Umoja One Kenya ni juu ya gharama ya maisha. Hawa jamaa ni wagonjwa. Nikamwambia Kalonzo, hao ni wagonjwa, wewe unataka wapatia dawa lakini wamekataa dawa. Wana ukimwi, nataka kupatia wewe ARV na wamekataa. Watakufa. Kama wamekataa dawa, usimlazimishe hiyo mgonjwa, wache aende akufe peke yake tu. Yuno thioye uneni wake kumano na itumika uta
mbeni tina kutoa isya mumana kuuta na president unathio mwewe ya Uhuru Kenyatta na ula chama chake cha Jubilee kukakuvikia umuthi kitai sa kwitikila livoti ya muthia natco. President unenukie Uhuru Kenyatta evindani ao yumetuki yonekana kwithiwa hata yumbanitye kuthio mweya uteti kumanura matambia make utetini wa kitani. Aikosoa uthukumi wa president wa OU Dr. William Ruto. You will agree with me that there is something fundamentally wrong with opposition without any viable alternative, whose only purpose is division, conflict, and anarchy. Nayu uwonekana uno mwambio munini wa maundu manene alama ng'ethanisye na mwaka huu wa 2024 kiuteti na utongoi. Ni livoti ya Ikumbi ya Siasa, livoti ya vilingo wa mauvoo kumava musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwaka.